cho migero e skundo primar ma Chinche Borabu e kaunti ma Nyamira olwar kuomgi koro dwaro mondo piny owacho omany kaka inyalo tiek midhiero ma iyudo e ute ma igero ahinya to e sikunde. Anyuola gi ma oloso bang' masirano e sikundno dwaro mondo tim nonro mar yango gima ne okelo lwar mar choma kamano kendo lo jal mawinjo bedne kawo ting' koluwore kod masirano. Jaod bura ma gwengego Patrick Osero bende okwayo mondo jal mane omiyo rak mondo duok penjo ewi masirano. Kama udongo unayeyuka bila trakta, niulize, trakta ikiwa juu sitayeyuka zaidi? Yeah? Uzito wa trakta wenyewe. So ndio naambia maaskari, watu ya investigation wakuja wa investigate, na kama kuna mtu ako na ambaye alitepetea kwa kazi, lazima hatua ichukuliwe. Kama umepatiwa mradi, tafadhali fanya huo mradi na wale professionals. Kuna machozi zilikuwa zimechimbwa hapa awali, sasa zimemaliza miaka tena wakuja kurudia kuchimba the same place, ndio kaleta hiyo shida. Ile tractor ilikuwa sasa inakimbia wasaitie, ndio kwenda kutoa ile utonge kakuja na kichwa. Tufaingisha ndani waende kusaidia yule mwingine huku chini, waenda kusaidia ile kireki chake nasema mafuta yamekwisha, kinaenda nyuma kinaenda kuwekewa mafuta. Kutoka kwa mafuta hapo sasa ndio wanasikia ile mchango unafunika ile wengine, kukimbia kwenda kuwasaidia